subuh saking rikin beli darat ini makin ngawiwitin ide Sang Prabu Kresna nyawis dibuat bidakin ide Sang Arjuna. Duh adi Sang Arjuna yen kekitu buat pitaken ide warep katakan ning kaden subuh ling mekele subuh belinar tayang ada rurung dadua duk ane malu ade nyen beli ngaraosang ira keuris jroning nitine hidup ini di jagat sekali ada rurung dadua teu angon beli pertiwimbu ane angen sedano ngali tuah anggon nitinin pemargi niraku hidup masa dana dini di jagat sekali iya nasang wibuhin kawaro jani adenya dibuat bawas beli tuh adi Sang Arjuna risa jroning sang wibukin ane madan keperatnyanan sang wikan reng dadua itu masih nyen adi sang danan jaya ade jatmu ane wibuking ane uning eri sajroning daging tatu utamu marurung ban kepradanyanan sing jadulen tutuah tungil dadi abesik sang sane weruh tekining kepradanyana sang sane wikan arep katekaning tatu tutuah rurung kepradanan kedua gama ke dasarnya ati ya nanging karyawan puniku nah kiwale ya diastun medasar tekining kadua medasar tekining kedua ganteng kiwalu matiosan risejroning parilaksana saking bageti tan meripalo ngarap karya Tuati adi sangkanan jaya. Nah angon jani beli pertiwi moris jroning melaksana.
di kalani dewa nanggap karyo mapitulung sing dati nyani dewa ma pemerih apa luwir nyane to adi ya sedanone nyudi luwe oleh kengken jebanati maut sahe apang sekatri dewa melaksana mapitulung ngelarang ada madan olas asih las cariye tatuane utama jalanang adi ya kita adi dana najaya nah tuah kitu tenyenat dia di Sangarjuna asing-asing jatmune ane ngelarang ane kebawas karmo yogune ya sinadwara bebas sejaga keni yene ngoyong nah jani angon beli perdiwimut ya diaskun duwek ngomong wih modarmu wacano dinian dituan ngomongan ane madan aku ngomongan ane madan patut kewales sing nyen side ngelaksanayang doati ya duara nyak makarya nah puineri sejeroning mabaos mapitutur tuding tujuh negara dogara tuah tuding tujuh sing nyenyak melaksana sing nyak nanggap ane madan pekaryana kita masih lagar dosi nah ya diaskeun jebuk raos beli ane busan penyenati Sangarjuna duek ngomong duek mau paribasa kewales sing kinuten tekene nglaksana tuh masih sing patut tuati ngamolihan sang yang ayu waluyune kadi prajuru ban beli ngaraosang didong tujuh sing jelakes nanggap ane madan karya telakar sing ngemulika ane madan rahayu tuati Sangarjuna yan kala ajab liasi nah lantes jani beli ngerausan dua lantas si dewa mau canon apa mekas mabaos mapitutur medarsar tekining tatu yen teh dulurin tekining laksana seluwiring laksana doati ya ngarep kedang
sekan karya nah len lantas tekene ngidewo tuding tujuh masih dewa nyauk nyangkut apo lakarane kesudi pekaryanane gumanti ketanggap tegasnya kena bagus jenek nyani sing jadolen nyentuh adi sangarjuna laksana ketidinin kekening kena sido megarapan tutuah nembukin ane madan luwung ada saking memeri palo yan makarya jenek nyani risa jeroning idewo nanggap ane madan suwo rajo karya nah kewalo caro jani nyen sing demen tekening bati kewalo do nyenyaking tuas ma pemerih di kalani dewo nanggap suwo gine ninyo gawe sageng bakti ulih kengken jeban idewo maut saku di kalaning idewo nanggap ane madan suwo gine pung saja uli dikena pung saja sido pragat do pok nyentuh hati ya pangluput ring karmo lantas idewo luput tekining ane madan sengsara buah karmone idewo hidup ini di jagat sekali